دنباش تماشاوان مجار و میوانه که وقتی میزانن شبیدی بسر نوند استودیو تلویزیون استیک تیوی و مدیا خبری دگرتن پلیسین بلژیکای دستگرتنا استودیو تلویزیون ده گلک آلاب و امورین تلویزیون پارچه کردن و لگوری به اصولی لگرین کردن دیجی قانون لگرین کردن اما سده مجاری به ادیتور و روزنامه‌گر تلویزیون برز گشمون قرار باخون برز گشمون همه سری در باسی بیرون کنه که قرار سرگرتنه شو چه بو و چه ما سرگرتن چه بو بله معلش من ساعت یکون نیوان ده قصه کو دوست پلیسین کو تایبت ج تومایا بگره حیا کو عربین زرخی یک پلیسیم بلچقایه هاتن تلویزیون آمدی خبر و سیر تیوی جخال بر گل هفدویا اولگوری ویاجی وشانکی دیده مشاندن ده ساعت یکون نیویده هاتن دوی دمیدش برکن مالا منجی نیز بو از در باسی تلویزیونی بوم از او دو حوالین که اولاکاری بوم و حوالکی جیه آجو کاری که دمکو شف میوان ورم بچن او حوالوی داری بوم یعنی از دخوازم موسا بیجم اف آرمانجا و سردگرتنا کو تلویزیونی نجریزی بو ام جریزی نابینین جبرکو دهندور هر دو تلویزیون داجی هم دارین کو اودای هاتی نشکاندن یکو جه خواته هم جه همه آلاوین کو خباتکارا لعرده بلا کرینه و لسر ویجی تبلیغ کرینه هر آلاوی یکی برینه اودای کدین وسط تبلیغ یکی مازن چه کرینه بگمان گلک آلاوی بخوره برینه زنانی که بدنه و تبلیغی که بله بله بخوره آلاف جی برینه هم قاسه بلگیسار برینه هم جی ام بیجین کو معظمین کو نوچه و بلگین کو یکو نوچه گهانتیه یکو ادیتور در نویسین یکو چا بیجیم پیشکشوان دخوینن او جی بخوره برن یعنی که لسر بیا آرمانجا که به رنگی یکو هبو اصلا اف آرمانجه و شیا دولت ترکیه کو ام بیجین جدا یانجی ام وقتنین نینه دو خالن گرینگ هنه کو دوی آلی دا پیسته کو ام بنرخینن یک هاتنا حقام فیدان کو بلچیقایه یک جی ایرشین کو لسر روشاوای کردستان پلانین کو داگرکریه و دیسا ایرشین کو لسر روشاوای کردستان و باشوری کردستانیه اف امن کارین کو ج هفدیتنین کو اوروپا و ترکیه وقتنین اف جی پلانه که یوانا خواستن کو جبریا و پلانه بله جبریا و پلانه وسا دنگه گل کرد قد بکن هر دو تلویزیون ورنگرتن یانجی لسرویا وشانه که کدناوا گل دوه که کو وشانه که نل ره تیچه کرن وشانه که نل گوری قانونی تیمشاندن کسی کل وی داره دخابتن نل گوری قانون نابلچقا دخابتن لسرویا خواستن کو آلگیه که به رنگی آوا بکن لبالی برواجی وی یعنی هم گلی کرتیه کل آوروپا لسرویا پر هشیاریه که مازنگرد و دش همان شریده حیا آنها جی گله کمالاتی لوی دارینه او خودی درکتنه که جبر کو تجربه ساله هده دم روش تیوی تجربه چی به سرگرتن تبلیغون و خودی درکتنه که چوا هم جاری دوستین کردن و هم جاری تماشاوان هم روشک چوا هست بله جخوا ما داخویانه که جدا ساعت دهانده 11 و داخویانه که هاداین دور دجی گله که روزنامه‌وان بلژیکا و ینکو بروکسل در با اودی و داخویانی شوپاندن اوجی هیناجی بله به رنگی اوجی دبیجن اف تشتاکو هاتی کرنج عالیه حکمتا بلچیقا ایون لگوری قانونه که به رنگی نینه جبر کو لگوری قانونا بلچیقا گر کو بیشم لگرینه که یانجی چونا جهه که کو باسخونه که وری چکرین افته دبیجه چوا یاسایا ترور دبیجن لبل دوی لگرینا کو سازیه و
هاتنا ایرشا لسر سازیه لسر سترک تیوی مدین ندوی قانونی ده قانونه که به رنگین نه بی آگاهیم پارێزەرم بگرن بێ بێ هەبێ بێ دەستور بێ داین جبوی ویاج آنها جخوا پارێزەر لسر ویه دخابتن یعنی بزانم کو اف جکو هاتیه و چما سردگرتنه که لسر تلویزیون هاتیه چیکرن yani ev yani befkare nehştin ku berseri televizyonu borsa u komplo nasılken nehştin ku xwedî televizyonu were televizyonu yani ji derve televizyonu girtin ev bê qanûniyekê hatiye çêkirin û nehştîne parêzer were ev jî bê qanûniyek e li ser vê jî xwe serlêdan têne çêkirin û wê em bêjî dema ku hukûqê jî wê jinû de were destpêkirinekê heye anha ji hemû welatên Ewropayê jî gelê Kurd berê xwe didin televizyon yani xwedî derketinekê lê heye ji ber ku guh û çavê gelê Kurd ev televizyonun çapemeniya azad e li ser vîye yani hîna jî gel li vê derê ye wisa lêgerînekê heye ama hîna di hundirê televizyonê de ew alavên ku birîne dîsa ew deriyên ku hatîne şikênandin û cihê hatîne xerakirin me nerakiriye me gotiye em narakin ji ber ku bêqanûniyeke heye heye ku rayedarên ku Belçîqa neyên temaşe nekin nebînin ejnav şunde yani weşan çuqas hat astenkirin ve weşana xwe çawa berdam bikin yani dalî weşanê de pirsgehê çawa derkin yani ez vêya jî bêjim hîna polîsên Belçîqayê li jê li xarê bûn berderî bûn em ketin weşana zindî me weşana zindî kir û me vê rewşê ragihand bi gelê xwe re dibe ku werin odeyên me deriyê wan bişkênin dibe ku alav bibin dibe ku alavên ku em nekarin pê weşanekê bikî wan jî bibin ji destê me bin ama lêbelê îro em dibînin ku di dinyayê de ne tenê televizyon dijîtal medya pir pêşketiye jî heye me li ser ekranê nekir em ê li ser dijîtal medyayê bikin me li ser dijîtal medyayê nekir em ê bi rojname û kovarek xwe bikin yani de her demê de gelê Kurd ji ber ku xwedî tecrübe yani tecrübeyên bi salan hemû rêv rêbazan bikarbîn erê rêv rêbazên xwe bikartin û dengê gelê xwe jî digihîjînin cîhanê ev jî xulqdariya ku gelê Kurd e ev balkêşe bilkû mirov ya bêjî çima hem li televizyona metê haber û stêrkê operasyon çibû di heman demê de li Bakurê Kurdistanê jî operasyonekê li ser rojnamegera hat pêkanîn di wir de jî 6 hevalên me rojnameger hatin binçavkirin ev hinekê balkêş e dema ku me îro nîqaşê vê jî kir wekî konseptekê banga we jî hebe banga we belê yani ev konseptekê ya şer e parçek jî ji şer e şerê ku îmankiriniyê ku li ser gelê Kurd e bi hem bi çapemeniya wê re hem bi leşkerî hem jî bi siyasî îdeolojîk dixwazin ku vê konseptê bi ser bêxin ev planeke di devrê de yani bêjim banga we ji bona temaşegeran hebe em ji bo gelê xwe viya bêjin me di daxuyaniya xwe de jî viya got ev dengê we ye ev çavê we ye pêwîst e ku her kesekê xwedî li çapemeniya azad derbikeve ne tenê li Avropa li Bakurê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê yani li ku derê çapemeniya azad hebe pêwîst e ku xwedî derketinekê hebe û bi hestê ku çawa ku dayîkekê zarokê xwe diparêze bi vê awayî jî pêwîst e ku çapemeniya azad were parastin û were mazinkirin em gelek spas kirin bas xweş belê temaşevanên mijara mêvanek û mijarek em geştin dawiya bername xwe heta carekê bînin nava xêr û xweşê de em ser bêjin derbasî be û em serkefte ji we dixwazin dem baş